reka tugaruke gatoya ku mateka. Akanya tuvugana Amanda ntabwo bamushimuta mabuja we nuwahe Yesu Bianca adashaka kumbyarira koko. Meze fresh. Giricyo amagare ndi kwihuta. Ya doctor yangu. Icyatumye nkwamagara. Mu minsi yashize nyine hari ibintu nakoraga nanjye ubwanjye bikanera ubwoba. Nyine sinzi niba wanganiriza wenda wasaga ikibazo mfite wenda cy'ihungabana bitewe n'ibyabaye. Niyo mpamvu nakwiyambaje. Sinzi niba ari ikintu wamfasha. Ikibazo kugufasha ngo ndagufasha. Mama, ndashaka kujya umbwiraho. Mama, vugane. Yaba buretse mba nivugane nawe. Vugane mama. Wanyanganira ndaje gato. Brian, no wacikishije Amanda. Brian, don't keep trying my patient, please. Don't. Niki gitumye nyirukansa ndi kuganira n'abantu uranshaka. Mama ndagira ngo umbwire aho Amanda ari kuko ntabwo numva ukuntu Amanda abura ku munsi waziyo. Kumba ku gakobwa karacyariho. Mama wikijijisha kuko ntabwo nzi yuko Bianca yabatarabikubwiye. Bianca yarabikubwiye ukurura kuzi ubwo cyo nshaka kumenya nuko menya aho Amanda ari. Ntabwo mbyishe inyuma. Damn it. Tracy? Since when usigaye winjira hano ugenda wumboga? What do you want to make? What do I want to make? Niki utabonye kugenda kuri Yesu? Kigutera ikibazo? Tracy, uri kwamisha iki? Ikindi kandi ndumva warantengushye. Mama, nta byinshi mvugana nawe, icyo ugomba kumenya nuko ugomba kubona Amanda. Ko nsanze Dr. Yamaranga. Reka ngende ariko Amanda ni namubona. Amen. Unsuve. Tracy? Nije nawe mama. Nije nawe. Brian. Nije nawe.
Sheri, babe. ibaze ko Bianca Sheri wa Brian ariwe wari wanshimuze. Sheri wa musaza wawe. Bianca. None ibaze ko nari nzi ngo aranziza iki. Gusa icyantunguye ni ukumva mbwira ngo ndi kuzira Brian. Come on, babe. Very sorry ko byabaye. Right now ndi kwibaza icyo ngiye gukora. Ndi kwibaza mbwire Brian ko Sheri wari wanshimuze. Nase babe, ko mbona ndatuje bite? Ako baby. Nungu yitwa Brian uramuzi? Brian? Yego. Abaye ari umwe w'icyamamare muranumva w'umukire nabamuzi. Baby. Hari ibintu numvishe bavuga. Kijijisha kuko ntabwo nzi yuko Bianca yaba atarabikubwiye. Ya Brian yamaye akazi ko kuzamushakira imiti urumva yo yo kwibagiza mushiki we. Nyine ko ababyeyi be ngo bahuye n'ibibazo nyine bapfuye. Hanyuma se ngiye nkaba muriye nabyo. Baby yega nasanze numvishe ari kuvugamo. Sorry, sibyo. Ihangane. Ndabizi byabaye nawe byoroshye ko. Ihangane. Iyo Tracy ataza kuhaba ntabwo mba nibarizwa kuri nosi y'abazima. Gusa ikintu ndi kwibaza, ese Tracy na Bianca baba baziranye hehe? Cause bisa nkaho Bianca yanshimuze already yari ari muri iriya nzu. Sorry, babe. Come on. Sorry, sibyo. Kwibuka ibintu Bianca. Hari ifite. Wose nyiyereka. Of course ndakwiyereka mbere ko nkwica. Ibyo ntabwo ari ibintu ugomba kumbwiriza. Yankoreye muri iriya shyamba. Umva mfite ubwoba bwo kuba. Ase bibi, abantu muri iki gihugu bitwa Bianca wabuze ukuntu bangana. Bivuze ko numvaga ari wowe pe. Ese ubwo urumva hari ikintu naba muriho nabyo ntukimenye bebe. Hari ikintu naba muriho nabyo byari byose nta kintu urabizi ko nta kintu naguhisha. So don't worry, sibyo. It's okay. Sorry. Angize ngo nyo. Ntabwo ari njyewe. Okay. Sorry, humura sibyo. Humura none ntacyo kuba gihari sibyo. Gusa babe. Uribuka umunsi uriya Bianca wanyeretse ku ifoto, umunsi wa bidi ya Tracy, nanjye naramubonye. Yari ahari, ariko ndi kwibaza kubera iki Sheri wa musaza wawe yagushimuta. I don't know. Nanjye nibyo ndi kwibaza. Baby, come on, please, don't cry, sibyo. Wirira ntabwo bizongera, sibyo. Ntabwo bizongera. Yeah. Sako mbona bisa nkaho byagucanze we bite? Ubwo ntabwo nabyiyumvisha urukira kinyenda rushikiriwe. Iki uri kuvuga ubwo? Amanda, umukobwa wanje. Umukobwa w'Endro? Yaba akiriho ate? Ari nabiketse rwose. Ubundi iyo ushaka kwica igiti ugihera mu mizi. Ari nabiketse rwose ibintu birimo ingaro. Genda ndabona uko dukundana bihagije twatangira gupanga ibijyanye na mariage. Sheri, urabizi ko ngukunda. I know. Gusa twazi ibintu gakeya. Naho ndineze kugira mama w'abana banjye.
What are you waiting for? uranyibye ntabwo aya makarita ari ayawe uranyibye. Nzi ko Amanda na kiriya gicucu bagiye mu kazi naho ubundi baracyari ahangaha. Rero uragira dusubire mu cyaro dore mu mujyi biranze. Mva mbese uraba utaranshakira n'umwana warangiza ngo dusubire mu cyaro nguhaye 3 days kuwamboneye umwana bitari ibyo byagiye nawe birasubirwamo. Se koko sheri. Hari umuntu warundangiye ahantu Brian akorera numvise gafite akabari kangerewe mbanze ndebe ibyo ari byo. Sheri, uranyihanganira gatoya ngere hanze gatoya ndahita ngaruka ntabwo ndi butinde. Okay. Hari ikibazo? Nta kibazo. Sawa, ndaje. Kono mukanya warunyibye sha. Ntabwo wansika bigabo. Genda. Genda. Dana yanjye warurijyanye rega amakarita urangije yawe. Ako Amanda uko nakiye amakarita sitaravuka. Ahare. Ngasa nawe. Kondusha imyaka ingahe? Koko nyagasani. Subiye ubona tungana. Kudahagarikisha se n'imbubizi. Ahubwo dore biri gutuma bigira. Yananse cyahubwo ugiye gutsimba ngahagarara. Yakangana. Imwe ya gatatu. Ya gatatu. Ya gatatu. Rebe ukuntu mwati inka za danje ngewe. Oh my goodness. Amanda, waretse ngavugana na Ryan ho gatoya. Jenny. Ryan. Bite. Ndakumva Brian. Kuki sister ari kugushuka nago numva. Kuki sister ari kugushuka? Nago numva ukuntu sister ari kugushuka. Uwe musari sanga wibuke ko ari ngiye wagwaye akazi. Mbere na mbere wibuke ko ari ngiye wagwaye akazi. Nago ari sister wagwaye akazi, wibuke ko ari ngiye wagwaye akazi. Amasaha sangahe ibi byo murimo oya amasaha akazi kaba katangiye. Amasaha hari ibyo murimo amasaha y'akazi. Ikindi kandi muri kudusakuriza. Alo? Bianca. Ndakeka amafaranga yabonye. Okay. Yeah. Deep down. Kuvuga cyane muri kudusakuriza muri kutumangamira. Icyo mubwira cyo ugomba kumenya ko ari ngiye wagwaye akazi. Sister ari kugushuka. Ryan. Please. So, ngira ngo urimo urabibona sibyo? Ikintu cyose ugurishije niba ari mitsingi urandika icyo ugurishije ugashyiraho umubare w'ibyo wagurishije ugashyiraho n'amafaranga sibyo? Yego ndabibona. So, ibisanzwe twereka abakiriya biba biri ahangaha yakeneye hano harimo izikonje hano haba harimo n'izindi ukeneye zidakonje ushobora gukuramo ukamuha sibyo? Niko akazi hano gakora sibyo? Bisaba ko buri muntu wese ubonye aje nk'umukiriya ugenda ukamusanga ukamwakira ukamubaza icyo ashaka ubundi ukakimugezaho. Ntekereza ko ikindi bose wacu n'umwana mwiza na mabuja n'umwana mwiza turakorana neza rwose. Nta kibazo. Hari ikibazo waba ubona kiri kuri ibi ngibi? Ikibazo ntacyo biragaragara neza. Sorry. Karibu. Shobuja resha. Amaze iminsi rero atari kuza mu kazi sinzi niba yaba yaragize urugendo cyangwa se hari ibindi yaba ahugiyemo ariko
mwamuhamagara mukamubaza. Okay, muhamagara njye ashaka kuba yaramborotse. Ndamuhamagara bitanze. Ntabwo ari gufata telefone, sinzi wenda ari mwebwe byarusha. Kaera mushaka byo. Muhamagara mubwire ko ari mama we umushaka kandi byihutirwa. Mama we? Yeah. Waba uri mama blind? Mama blind? Yeah. Come. Mama blind? Muhamagara mubwire ko mushaka Naza kuza kugaruka ndaza kumubwira ko mwamukeneye. Sawa nta kibazo. Mama blind? Never. Ese ko ababyeyi ba blind baba bapfuye koko n'amanda. Aba bantu nta kintu bari kumpisha. Pande rambwe ababyeyi be barapfuye. None ngo mama blind kandi Brian akaba ari musaza wa Manda. Ibyo gutekerezaho. Mva akiri urufunguzo byo kureba ko inzoga zirimo hari ahepfo. Yes, sawa. Imitima irushijeho kuba myinshi kuri uriya mukobwa. Nase murakunda? Umwicanyi.